aso ia apena fo ona o tō maua ma tātou maua le soifua maua ma le langi mama e bi ia ile atua e whawhitai ia ile alofa ma le anga le o le atua i o whapena ona tātou toi Vailoa i lunga le tātou wala leo nei o le Global Kingdom TV channel ia ona o le au nanga ia por tātou por kalame masani o le FAUGAGANA o MALO ISARAELU ia e whatalo whātu ma whawheloa i atu i le pa ia o Samoa o pa anga le nei ala leo i le nei a uli i le soafa mamalo Yesu Kiriso. Greetings and welcome you all in the name of our Lord Jesus Christ. Ia vi ia le atua whawtai ona olona alofa malona anga le nei sa tātou wa aia le tae ao le alofa o le atua ia ai wau o mai le nei vaengo le asolo o tātou langona pea le alofa le o le atua sa tātou wa aia le tae ao le 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘 avele la ia o le tausani o manu i lunga o funga la au ia o le lanu mea mata mai o lau o la au le tutongo mai ai mai se fo ia o le malei fo fia mai o le whanau o le atua pe o nei ai fe au mga luenga o whaiva matiu te nei aso ia malo le tau malo le whamalosi malo le ono sai whai mai le lua timo te ona e lua whaipatolu whai mai o le tangata ono sai me ti ngai pe o tangata tau i le lei a ke riso Yesu amen ne mele e fatalo fatu ai ma fafelo ia tu le au nanga le FAUGAGANA MALO ISARAELU i auto sunga i fafia ngainga mo to Faletua o tamama tina ma tutua i o ainga ma wo o pa anga ma sania le nepol kalame ia e fatalo fatu ia te o to umalava i le suafa mamalo Yesu Kiriso fatalo fatu fo i le pulenga le nei ala leo sunga ya Pastor Mike fa perfecto ya Sarah i ia le atua whaftai fo i ona le 𝚘𝚑𝚙𝚢𝚑 o le whaitoa o le ala leo nei ia whapena ona whatau nui nai fo i se au nanga i le ngata au na atua ia te oi le nei au li ia e sile i ona whai se au nanga mo le atua awa o le atua le mafua anga o lo tātou ola mo lo tau soifua ia o tātou ia i le nei o langa le tō mau ia ia ile alofa mleanga leo le atua wha malo fo i ma whatalo whatu i le au ngā lulue i le aso i lunga o tātou wala leo la tō fo i o whapena ona whaasoa ina le upua le atua mo le mauina fo i matala i ina le tala le leia Yesu Kiriso a wāo tātou misiona numero tasilea au tātou iai le nei vai taimi o le olanga o tātou iai o le tala i ina lea o le tala le lei ia Yesu Kiriso tātou nufoi o lunga le nei ala leo ia watoa tele lava i lātou whamanuia ai o lātou loto o lātou talia ai lea li o le ola Aleluia ia ona o le nei ala leo patalo fatu fo isi o maua e kalesia pele le li o filemu o le Prince of Peace AOG i tamama tina matu o le awhenga luenga ia e maise ai o le malosi o le kalesia o i whana witi patalo fatu fo isi o tina ia nese whaitoa ia e maise fo i o a inga mau mafuta mai ilunga le nei ala leo ia aile i o ina tuita tau i le tātou mata upu ia ole a o saunia se talo ia e amatahina i le au nanga ale FAUGAGANA MALO ISARAELU haleluia mi ia lava oelo mātou atua a wae tatau mono mea le vi inga o le whamanu ma le whanetanga mai lava i le tae ao lo mātou atua sa mātou wa aia lo walofa ma lo wanga le lei o lo whamaoni nei wa o mai le nei tū la o le au nanga le FAUGAGANA MALO ISARAELU ai le i sueina lau upu ta mai le nei au lia whapena ona
tuuina atu ia te oele nei au nanga anganga pa ia mātou te mana o mia lava oi so taimi ai mai se o le nei taimi lo mātou atua i whaasoa ina o lau upu ia whapena ona fio mai oi anganga pa ia o mātou langona ina oi le mea nei talo ta maa whamanuia i paanga le nei au nanga e mai se o le ala leo o le Global Kingdom TV alofangia au na mfatua o ta maa matina maa tutua a inga ma woa le ngata ilea o la tau foi o le au ngā lulue i lunga o le nei ala leo ia i lau whamanianga talo ta maa ngale lei e o papena o nam na mia lau whamalo longa o le a lava sosto i nga mana onga ta maa o e lava Yesu o le tali o mato mana onga talo foi ta maa whamanuia i lo nu o ISARAELU mai sio mato watu nu o Samoa mai sole nei tunu malava le lalo langi tama ia lau famanianga talo fo i lau faortanga i tuli manu e fao le nei lalo langi ia lo wanga le lei fio mai o anga pa ia fa pena ona amataina le nei au nanga o nga tutonu se ia o fa i le fai wina talo tama le lei lau fio lau ona ia Pastor Mike mal Faletua Sarah mal no foalo le fangalo ina fo lau ona ia Freti male e kale sia le lo fatu noa ia lo wanga le lei malau famanianga famanuia fo iso se ala leo o lo fa pena na lulu ina ai le fe au le tala le lei lo mato tua ia lo wanga pa ia e famanuia fo iso se mana onga la to fo i wo fa pena na mai moa mai le nei o ia e famanuia ia te la to talo tamanga le la fio la mataina o nga tonu se o fo lo na fai wina fo ia le bi inga ia te o e fa mangalo mato fale tonu o swa fo Yesu amen tuina tule au na le tua ia mole tato mata upo ile nei o di fa tai ia li ia le nei fo ia so saunia le tua mo tato ne o mana ta lofa turtina ia matu fo tato por kalame o le FAUGAGANA o le MALO ISARAELU i le tua mai se foi o le so ani mai le nganga pa ia o le li ia vi ia le tua malo lava le folau i langi malo fo i le langi soifua ma le langi matafi mai se foi o le whaatotoa ia o le whaatamatane ma le whaatamateine malo fo i le onasai malo le lava papale i le pa ia ma le mamalu si o tato atunu upele o Samoa le ngata i Samoa i sifo Samoa i sae e mai se fo i so se Samoa lo fa pena ona tala fa auto ia mai se fo i o no pia i lea atunu ma le atunu i fafo mai o tato tofinga i o tato ele ia mai se fo i o tato fasinomanga ia na tofia ma tu ina mai ele li evi ia ilale tu e nei tai au ma nei yaso afe fo i se fa malo ma se fa ftai i le pa io le ufinga duenga ale tu ai to finga elima sunga i apostolo sunga i perfetta o fai evangelia yo au na pa ia le tu po sunga i fa fenga fai fe au ia le ngata fo i le o fai a onga tu spaia o fo lo fo infata lo fai da missionary yo lo tala ia le tala le nei o le malo le tua suafo Yesu Kiriso ia me se fo yo lo faia ia ngā ruenga anga le lei manga ruenga e fa pena na so ani ai i se tangata mana o mia le so ani mane tangata mafatia ia tangata fa no por tangata mai ia por tangata fo yo ro ai se mana onga e mana o mia ai le so ani ia vi ia le li ta lo fa tu foi ia i leo fai ngā ruenga malava fa talo fa tu inisio tato wala leo ia o le ngata i le Maola Christian Network ia me se fo i o le CKA ia o le toi fausia o le water flow ia manisio tato wala leo malava leo fa saralau ia talo fa lava fa talo fa foi ia o fai ngā ruenga o malava i tono e kale sia e fia
Yo sunga I whaiwhiau, sinia, yo whaiwhiau lango, ia ai mai se foi, ia o ma sunga I tia kono, ngata foi lea, ia o lau e ka le sia fia, ko miti wha foi, e ngaro foi le whaftai, ma le wha malo, ia na i o tātou mātua tai umalava, ia I so se ka le sia malo, whaftai le talo mai se foi o le ausa o whaingaruenga, sunga I whawhengainga, ia ma Faletua vi ia le li, ia hafe foi se wha malo ma se whaftai, tātou wa ang tuspa ia sunga I whaiaonga, me se foi ofisa wa onga, ia ma tama mataini a onga, o le vaiaso le nei, ia sa mataina ia sia mātou wa onga I onehanga, le KLC, ia vi ia I le li, ia ua lewa foi na matar tātou wa onga I papatoitoi, ia le ia malama kape Bible College, ia me se foi, ia o lona la Lyman Rasco, ia vi ia le tua le nei, I tu lao le nei aso, al tātou polkalame o le FAUGAGANA o le MALO ISARAELU, le wa ia I lunga le tātou screen, pa e silangi iai, o le mua no fai N.Tupu e lua sifuru mani tolu, ia a pe o le vaenga lona lua le pe o na taranoa atu I lava I aso, ia o le wha autuina wha pe o le tusi lea, o le swing o le tōwhinga I le whainga o le malu, ia I le tupu, ia e meise fo I o le ainga sa le vi. O ia le whaiupu le lusi lima le na whaitau le tina e a mata tua I le polkalame I le nei tu lao le aso. Awana whai atu tāwita, o le ali I le atua o ISARAELU, ua abatua e ia le file mo I lona nuu, e mau fo'i I Yerusalema I whavavau. Ia, se tue whai tauwha mone le tina, e a matai. Awa na whai atu tāwita, o le ali le atua o ISARAELU, ua abatua e ia le file mo I lona nuu, e mau fo'i I Yerusalema e whavavau. For David had said, since the Lord, the God of Israel, has granted rest to his people, and has come to dwell in Jerusalem forever. For David had said, since the Lord, the God of Israel, has granted rest to his people, and to come to dwell in Jerusalem forever. Ole, whangangana ole MALO ISARAELU le nei tu waso. Ole, au ole fe au e taulongolongo e le whaungangana I le nei tūla. Ole file mu I le nofuanga. Po le nofuanga e iei le file mu. Ole the place of rest. Ole nofuanga e iei le file mu. Ole no fuanga I file musa mo man sila mai mo mai. Ole no fuanga e le file mu le no fuanga. To e file mu ai mal tangata e no foi. Ole fisili la wa le wo man fai taule tusi. Ile mo no fai nga tu pelusu man tu fai pelusu man lima. Ole fisili fa tu lai fa pea. Se me lai o nga file mu le no fuanga. Ma ba lewo fo ya tu a file mure no fuanga. When you have rest or peace in a place, e file mua tu ai matangata e no foi. Al fisili langa o sia me ringa file mure no fuanga ma file mua tu ai matangata e no foi. O le tali e le foi upu le sa fai tau. Awa e alanga file mure no fuanga ma le tangata. E ma fua mai onga ele o le no fuanga itself, ele o le tangata, a o le atua e a fio ai, o le atua e fola, o le atua foi e a fio mai fa pitoa, o le atua foi e fa maoni, I lana tautinonga manana folfolanga. Whenever God says, or whatever God says, He will always come Himself and fulfill what He says, or fulfill what He promises. O le melanga le tato tiru iei, whametara tuspa ia, a wana whai atu tā vita, o le ali le atua o ISARAELU,
ua vatua e ia le file mui lona nuu e mau fo'i i Yerusalema e whaavavau o le mafuaanga lea ngā laio ngā sao le whaingoina o le ele lea po o le vaenga lea o le nuu o le atua masangi le mga whaamatala e masangi fwing whaamatala e lau whaife au po o lau whaiaonga ia mai la tō e ua malanga so Israelu ia mai la tō e su tuspa ia malako i lor whawhango Israelu mantua ki whaia ko o piko i lunga o Israelu o Samaria nga po karilaia au le pito i lano e iai i arvaenga le o Utah le iai ma Yerusalema i Yerusalema le piko i lano o le vaenga ranga le whawhanua pe ai aru i le ngu o le atua pe ai kiro fo iai i whawhango Israelu o lalo la o le iai le nuu le Yerusalema mantua le nuu le Yerusalema o le aipa ia o le aipa ia la o Yerusalema le anga tala no tua le vasu ke angia sa koe fo i mai tangata o tawhianga e o mai e whaile le malu ma koe whaile pā si o ai le nuu le Yerusalema o le ai o Yerusalema o le vaenga la ngā whai maina i o le tala le tuspa ia e mau fo i Yerusalema le atua e whaavavau. A le mea ngā whai mai ua watua e ia le file mui rona nuu. O ai lea whai mai o lea li le atua o Isaraelu. Ngā koe whaamanatu mai e 𝚟𝚑𝚎𝚘 i le nuu o le atua. So o le mena le fia whaamamafa e le whaungangana o le MALO Israelu i le nei tū lapo le tato polkalame le nei asolulu. O le file mu o le no fuanga. E mauai ma le file mu o le tangata. E mafua mai o file mu le tangata ma le no fuanga. O le no fuanga ma le tangata. Onga o le atua e a fio ai i le mea le fio ai le atua i rona mamalu. Ma fio ai le atua e le ngata Yerusalema. Ai au mai ai ma le file mu i le nu o le atua. So o le pito la le i lalo pe o whai ato le winga upu Yerusalema, o le peace, o le file mu. O le file mu, le ana ua fio mai, ia le atua e nofo ai, o le atua e fio ai e whaavavau. Le ana whai meritara tuspa ia i le vaenga ne tato taranoa i se koe whai tau ato le tina le mau le whaamorumone. 2:5. Awana whai atu tāwita, o le ali le atua o Israelu, ua avatua e ia le file mu i lona nuu, e mau fo'i i Yerusalema e whaavavau. Since the Lord, the God of Israel, has granted rest to his people and has come to dwell in Jerusalem forever. Ole, ua ngofo la le atua ma fio le atua Yerusalema e whaavavau. Ma avatu ai e le atua ma le file mu i lona nuu. Wa ne whai mai ne whasa mo ne whai tauritina. O le alii le atua o Israelu, ua vatua e ia le file mu i le nuu. E mau fo'i i Yerusalema e whaavavau. E mau fo'i i Yerusalema e whaavavau. O longo winga la o le awa onga o le whaungangana o le MALO Israelu le nei tai au. Ai le atua ia te oi. Mau, matatou. A fio ne atua i le me te nofo ai ma o nofo ai. I le me te iai ma o iai. Na fio mai ne o le atua. E avatu le file mu ia te oi. Mau mai le file mu ia te au. Nena na whai tau riti nā ne mta upe lua o le tusi lea le mo no whai ngatu. Au long whai posifun ma le vandu. Mta upe lusi ma lua whai posu ma le vandu. E lea o ia te o tau e o lea li ilo o tau atua. Ua mawai e o tau le file mu ia te ia i tū uma. A wā ua tuina mai e ia tangata o le nuu i lo ulima. Ma ua whaato i la loina le nuu i lumo lea li ma luma fo i olona nuu. E ngō whai atu ngō wā o te fo i ma o whamanatu atu. Le ngata i le whaungangana o le MALO Israelu e me se fo i o le polkalame i le maola i le 𝚟𝚑𝚎𝚘𝚎 o le tuos whengaina. Tato tiro nei le mau, kako kilo i le mau le o whai tau tina. Whai maine tala tu spa ia. E leo ia te o tau ea le li ilo o tau atua.
Wa mau ai o tau le file mu ia te ia I tu uma. A wawa tu ina mai e ia tangata o le nuu I lo lima. Ma ua whaato ila lo ina le nuu I luma o le li. Ma luma fo I o lona nuu. O le tala lava le ata avita nga fai. Mana tua o le peongo fai atu. I le tele o teimi o tato porkalame. O le vai teimi lava o le tupu o ta avita. O le vai teimi o taua. A le vai teimi o le tupu o Solomona. O le vai teimi o le file mu o le nuu. Ai ngā mafua ngo file mu le nuu. Onga o le tua. Ngā mafua ngo file mu le nuu. Onga ua whaatau nuu le fina ngalo le tua. Ngā whai ai le tua ia ta vita. E kusa mane manga onga o ta vita. E whai se fale mo le tua. Ai mana tua. Peo ngā leo ngā ukau whai akor vesi kia unge. O le vaenga no ngā lua mtau pe lusa mani tolu. O le swinga o le kofinga o le usare vi. Ai whai taura mai su e whai upo e fitu e o le whai upo muri o le mtau pe lusa mani tolu. Ngai wha maungia na I o le tala le inga ua wha tonu mai e ta vita ma whai kau ia le tua inga ne o sale vi. Ma wha tonu mai e ta vita ngā ruenga sale vi e whai le manu manu. Wa le koe whai e sale vi wa makora o sale vi inga whasosoangi ia arona mana wha nau leo mai a ISARAELU mai e kupito I o I le ngu unga whorofori inga ngu leo kanana. I o I kokongo ISARAELU. Man tura ngā ruenga lau sale vi. O ila tau ia ngafa mani ngā ruenga o le whale whai. O le whale whasita. O le whale ngā sa mafuta ai le nu o le tua ma le tua. O le ngu o le ainga lau sale vi. O la koe ka pe ngāre whale ie, ka pe ngāre malu malu. Le me o le whale whai, po le whale whasita ai. E ka pe ngā whale ma mea umalava o me whai e le kaulanga. E whisosoangi na. A o le ainga o le whaangaua a longa o whai taulanga. O la koe whakingoa le taulanga. Ai whai taula e whai upo e fitu e o le whai mune mule o le tusi le lusi mali tolu. O ngāre ng whaakongu mai ai. I le whai ngai o le swinga o le ngā ruenga le au sale vi pe o ngā whaitu raso kia ngei. Wa sui wa le koe whisi ka I le whale. Nanga lela whai whale mautu. A o nā koe ngafa mare a maka mai lava I whafo. Maka mai lava I whafo ngā ruenga le au sale vi. Nē sa wai whai upo ngai fitu whasoro mai ai. Whasoro mai ai o le akari I o ai, o le akari I o ai whasoro mai ai. Nā kau whai kau mai ne, nā waenga e ka I luas furtau sanga ma e mātutua tuai. Wa malo losi e whai ngā rue ngā le tua. A wa whai lava I le whale tas. Maka mai lava I whafo I le lotoa, sa wai I le whapau longa, sa wai longa sio, sa wai, o eo whai ai ka ngone whai taua wiri I waenga re sa wai whai mai o le reto manifinifi ngā ka umai ai o mea umalava. E tā pena umai lau sāre vi mea umalava. Mo le whainga o le taulanga I tono le manu manu. O kiro kau whora ia, e le ngatala I kele o mea whai. A o la kou whai e kuka inga ma whawhasenga inga whai tau ia mea I whaatūlanga le nei. Ia o mai le au vaenga o le au whangau alonga. Ua le lei le tapenanga o mea o le manu manu o le atua po le taulanga E whai le atua. Nena fai mai hero re ia fai po lus fuma lima nang fai kau ai. Le au ko si I ko fai tau ele fai upunga e lus es fuma le valu on tau po lus fuma le lua. Nena fai mai fa ma ngi si ko fai tau la tina. Fai po lus fuma lua fa mon. Oi sorry. Lusu lua fai suva. E leo ia te o tau e o le ali lo o tau atua. Wa mawai e o tau le file mu ia te ia I tu uma. Ia, rabalanga. E leo ia te o tau e le ali lo o tau atua. Wa mafu ai o ngō kou maua le file mu. Ia te ia I tu uma lava. I ku uma lava. Pe rango fai aku. O le kali le man wha manga le ia tātou porkalame. O le mafua anga le wa le inga file mu tangata. Ma file mu le no fuanga le o Yerusalema. O ngā le wa fio ai le tua. Aia fio ai le tua E whavavau. Whafonga na whaingo le whasiri. E le o iate o tau ea le a lii lo o tau atua. Wa mauai e o tau le file mu iate ia I tu umalava.
o le ali ina le tua e mau ai le file mu e mau ai le file mu I ngai tu pe ngisi tu e mau ai le file mu I tu umalava o mea umalava e mau ai le file mu e mafua mai onga o le tua e ao ngale upu le tua le faungangana le taunangolonga le faungangana o le malo ISARAELU ia te oe mau mai tatou umalava nanga o le file mu e fai mai le whamatalanga a le upu a le tusi whamatalanga ngana po le whamatala upu po le whamatala winga upu fai mai le whamatalanga o le file mu o le si winga o le upu file mu pe a vai aku se vevesi pe a ma vai aku se kaua pe a ma vai aku se afa pe a ma vai aku se mea wa sa ve wai lo tatou nonofo lelei wa sa ve wai lo tatou file mu a kula le mea o nga maua le o le file mu o tangata o le winga nga o le peongo fea to le tusi whamatala winga upu le file mu ai o le tangata o le atua e tusai ma le tala ta vita nga whailonga ngu e le o yate o tau ea le ali I le atua wa o ko mawai le file mu mai a te ia I tu umalava I mea umalava pe o le winga na o le tala le tau whamanatu atu o le whaungangana tatou polkalame po le ale vevesi o mea tau mawhai e whaapopole tatou a leo fesiri mai ta vita I le nuu o ISARAELU nanga le kako polkalame o le whaungangana o le malo ISARAELU ge e fesili mai o le a mea la inga pisa mai le la au vaenga ma le lali inga ia ma lava I au I le whaunga ngana o le malo ISARAELU e le au mai ia te oi maa o mai tatou uma o le fesili fo I le mwhai ona o fesili atu ai ia te oi ma o fesili ia uia ia te au langa e kukusa le leile la lolangi nga ke soifua ai ma le la lolangi ne ma ke ola ai ma kako feo la whakasi ai o le kele o kaimi e kau ma whai a me o le olanga e kau mawhai e sa veu le file mu o tatou tangata. A leo o fesili mai tu ia ia te oe mau. E le o ia te oe ea le ali I le atua. O le e mauai le file mu. O le au maia ma avaku le file mu ia te oe I tu umarawa. A e kangona e koe whaau mai le whainga o le whai upu ma le mau I le sipiko. O le e ke ai lo popole o le e ke ai lo le manu fonofo le le ai lo le moe le le I le au ma le po mane au I le popole vale o lo loto mo tatou loto o le atua lea a whaia ia ke oe ma u le atua e ia ke oe arfi le mugusape vevesi mai mea o le olanga e taimi e vevesi mai o le olanga kele mai le mau mea sa puku mai le maliu sau ma whapoiponga sau ma nasa whangau sau ma mea le loku sau ma mea le ainga o mea le mafukanga o mea le nguu o kamo whai e wha vevesi ai oi a leu wha manatu mai e le tusipa ia ngai a oe le atua le ia kia u le atua le ia ka kou le atua se whai kaura wha o maritinale le vaenga monoboro le maa Awa ua tuina mai e ia tangata o le nuu I lo ulima. Ma ua wha ato ila loina le nuu I lunga o le alii ma lunga fo I olona nuu. Awa ua tuina mai e ia tangata o le nuu I lo ulima. Kangaka ia renga ufai aku ai rivai aso renkea. Kangaka ia sei kongo le nuu. E le kangaka mongi o ISARAELU rinka aka ISARAELU. O tangata nga avatu ia I le nuu leo paperongia. Ma le nuu leo asulia. Nga wako e ngofo e okipai e le taiminga o ese mai ma whata where no o le atua le fitus 𝚜𝚑𝚙𝚢𝚎. A wawa tu ina mai e ia tangata o le nuu I lo ulima. Tangata o le nuu o tangata whaalawe lave. Tangata o nuu e ese mai a ISARAELU. O tangata nga avatu e au mau ai. O tangata e whatupu whaalawe lave. La e o mea ar kaimi ngei. Mangkua le vesi ar kaimi ngei a ISARAELU makasa. I tangata ia le au Hamas. O tangata nga re o mea e le peongo whaiaku. Ai whai mena tala ta vita. Wa maua le file mua o tō.
Onga wa ku mai ele tua tangata o le ngu ia ka nga ngofo le ngu le ku mai le lima o tavita i le kaime o ka vika i le kaime o kaua. Ma ua whaatoi lalo ina le nuku i luma o le li. Ma luma fo i o le nuku o le li. Le nuku o le li i o Israelu o tangata o le li i o tangata o le tua. O tangata o le li i o tangata ia o le li. O le ngu lea o le ngu o le li. Ma mele ne o tavita. Wa tu ina mai lo lima. Mo whaatoi lalo ina tangata ia. I luma o le li, i ma luma o le nuku o le li. Luma le nuku o le tua. A o mai la tangata. Pe o mai mea pe o ngokango ko lau aku. E o mai e whaavevesi o e whaavevesi au. Ai a whaatanga e le tua le avanoa e a mai ai le file mu. E a vakua e le tua i o lima mau lima. Ma whaatoi lalo ina e le tua i o luma ma luma o tangata o le tua. O le mena le wa mai i se i uma o ngā tuinati whaere tina. O le mele mai i a tea ulawa ia. O whamanatu mai le nganga pa i o le tua o saungi ma ke a ngā i mai polkalame le nei a ori. Te ia o whamanatu mai le nganga o le tua i tau le tangata tau. O saungi. Ai, o whatu le la o te talo le oa i le tua le ma ke saungi. Whatu le tua. Whaafataitere ai le malosi. Taitere ai le malosi e kia o mai. Aso ngafua, aso lua le aonga, aso lulu po kalame, aso kofi po kalame, aso whaleile aso ko ngā iso same le lotu. Whakorele le tua. I believe I'm not Superman and my wife is not Superwoman. But we thank you for giving us strength. Ma wa o loa. Ma o kango lofa manatu i le tua ngi. O loa tangata fita tau. Ele i tau tō le fita, ma train le fita. E alu e kolengi le Army, po le Navy, po le Air Force, po le e alu e kolengi e whaima fita o le malo, ma saude a mufungufo. E kolengi le fita. Ma wha penga le fita, e sau e tau le taua. Whakurelere i da u kakalo le oi le tua ma saungi ma kia mai. I believe God. I believe God. Soldiers were created and trained to fight the battle. Or they were created and trained and being trained for battles. Ele faua se fika pe ko lengi se fika. Sa ngofo ma sa boy. Au paua me o whakure tua whawhetai e te wha au penga mai ma e wha mai are malosi ma ke ngāru lue pia ma kako ngāru lue pia e whaire ngāru e ngā le tua nena uwha me tāwita wa tu ina mai e le tua i o lima o tāwita ma ua wha tu i lalo ina i luma o le tua ma luma o le nuku o le tua ua maa fuonga ku e le tua i lima o tāwita ia tangatangi mafua mai ongo tāwita o le tangata tau a le atua o le fita tau a le atua o le au na tau a le atua pe ongo whea ko le sisi ana ia ka vika o le tau nena ua tu ina mai ma wha tu ila lo ina e le atua ia tangata ia i luma lava o le atua ma luma o le tangata o le atua o lea la ua lai o ngā maua le file mue e le nu o le atua onga o le wha losi o tāwita i longa kaimi. Wha losi o tāwita i longa kaimi. Ma le maua le file mua tangata o le atua e mafua mai onga ua avaku i le atua le file mua. Ma fio ku i le atua i le tangata renga. Ia ma oe ma o mai tātou uma. E kaimi e wha vevesi e lo ma fau mana ua inga le mai. O le lava o le wha soa. O le sapuku mai o wha avinawe. O le kele o aika alafu. O le kele o pili. O le kilo aku i le wha ngau. E ese are mele ke o akua. Ese are mele e ke wa ai aku e le ai masesi o le wha ngau. E wha sanga mai i au onga ma lau kakalo ma mea. Me ke ngau mau aku i ai. Ke vai aku e pe ka i kasi ma kala lau kasi.
ma u mai pa ku lea u mai pa ku lea wa makanga popole le locho chama popole le locho china ai me se fai le ma kongi fai fe au ole la unga le upu kai le loku ma wa me se foi au fai au nga wa ole upu le tua ai ve kunga e sar me na e o ngai fa ma le o fai me le chala tu spa ia ka ko fa moi pe le tua ka ko fa lango pe le tua nga le tua le fai mai ole li ile tua Israelu wa va tua ia le file muilo na nu e mau fo i Jerusalem mai fa va onga ole ko kia wa ole tu ser fenging tuai kusidan mo mua lua no finga tupu o kusiei ko kongo me ka o historical books ole vai ngo tu ser fenging tuai o tala anga ole nu ole tua in fact or kuser kenese ka ur kusere ale malaki al malaki o tu singal fenging tuai ia fe mai so tu si me fa te tau lava mo le ngu ole tua te mnai Vailoa e toe o tusi e o le whenga tuai po le whea ngainga mua e wha te tau mo le nu o le atua o Israelu ngata o le atua o whea ngainga le atua o whaimalonga ngu ia ngata e usi tai le atua langa o le ngu o le atua nga kofi e le atua ai a le usi kai aka ngaka o le ngu o le atua ele ai e whea foi le atua yanga forfolanga ma nga fetalainga ma na tula fono ma nga polo inga nga ka ke lo le leia o le tua lofa ko le tua tonu fa ma o ne sa o le tua ya mi o tonu ya na fa msinonga nena a se ale nu o le tua ifo ku pua ma fai me fa ma walunga me fa penga ia e ava ese le tua o inga na me no te fia Vailoa ya o le nei chai ole au mai le ole tua ia te oi fa fi ole tua ia te oi i lo locho i le faito toa i lo locho ia me se foi ia fa fi ole tua i te tonu o lo maota ma lo fale te tonu o lo ta vale o fea lava men ki ia fa fi o ile tua pe nga polo misi le tua o ke ngofo i Jerusalem mai fa se umana ka nga ko so o ku vai nga mo muri o le tato porkalami ia ai se ko inga to de ele tina se fai kau mai ku si muri da fa muri na ko se reskielu e fa tolu fai po e fitu se fa mo ki ngoa e ka ko au tatu fe au fa ngana ni nge ya undi ia ku na ko le tina ka lo le fa uma tu sai ma tatu ting fa tolu fai po e fitu wa ia fa pe mai fo ia te au le atali ia tangata o le me e iai lo unofo ali ma le me tutu ai o ualofi vai o te nofo ai whaatasi ma le whanaunga Israelu e whaavavau e le to e whaaleanga ina fo ilo ingopa ia e le ainga o Israelu o i lato ma o lato tupu ia lato whaitaanga e le to e leanga fo i tino oti o lato tupu ia lato mea mawalulunga anga ia le ole tato maumul mulila nga e fa manatu mai e nga e fa auta ua le te mana o e Vailoa ia te o e fa pena le so soani tato FAUGAGANA o le MALO Israelu i le nei i tu waso te ka ko kilo iai fa mai ua ia fa pe mai fo ia cha o leli le atali i o tangata o le mea e iai lo no fo ali i mane me tu ai o lo fi vai o te nofo ai whaatasi ma le whanaunga Israelu e whaavavau. E le to e whaaleanga ina fo i lo i ngopa ia e le a inga o Israelu o i la tau ma o la tau tupu ia la tau whaitaanga e le to i le anga fo i tino oti o la tau tupu ia la tau mea e maua lunga po mea maua lunga. O le mene o te mana o e au mai i wha mautu ai ia le tatu taranoanga i le nei tu waso. O le fai mai ne tana tu spaia i le vaenga mua on fai po fitu ne atali i o le tangata o le mea e iai lo nofo ali i ma le mea e tutu wai o lo fi vai o te nofo ai fa tasi male fa naunga a Israelu fa naunga Israelu e fa vavau o le nofo ali ma le me tu wai o lo fi vai
ma ko ke ngofo fa tasi ai ma le whanaunga Isaraelu e whaavavau. E whaavavau. O le kaimilangi pe ngofa i atu. Ia, ai se i kui ngā kure vangotina, i o kangono nei wha o matu le ma polo kalame nei tuasu. Haleluia, ia le tua, na tai le ona le tua, i ona tato mta upu, ia manaia i o le upu o lo whapena, ona whapitoa i ai se tala noanga, ia po se whaasoa fo i le neia o uli i o le upu le o le file mu, amene. Ia wa o saunoa fora o na le atua e tusa i male mata upu. Ai a mai se me whapea so o se feta lainga lava le atua. A mea le whai mai e le upu le atua. Whai mai o le mea e alu i ai le upu le atua e manuia. Whai mai e le to e fo i mai. Haleluia, e manuia le ele e pa ui ai. E mana ia la o le upu e pe ona taulai ai le whamalosi ma le manatu fo i le nei afi. O le upu le o le fi le mu, wa o le ana whai mai le whapalangi. Whai mai, the Lord, the God of Israel, has given us peace and he will always live in Jerusalem. Hallelujah. A whai e masani ona e mata i news i ISARAELU. O lo ia lo whaamaoni ai le upu lea. Le whai upu lea sa le na whai tawina. Whai mai o le file mu lea e tu maua i Jerusalem e o le whapavau. Whai mai ele a mai a foi e tāvita, ele a mai e Solomona po o se profeta po ai lava. Ai whai mai o lea tua lava. O lea tua lava mai ele o se tangata lea tua e tala pelo ai. So se feta lainga, so se polo misi e a mai e lea tua. E a mai lava e lea tua ma le me whaataunu uina ai. Hallelujah. Manuia lava la le loto pe a tuu ia te tātou nei vai taimi wa tātou iai i le luluina o whaabae o mea uma. Aleluia wa leo tātou iai i vai taimi o le taunga le mu ai o le savalinga ma le fōlaunga o tātou savavali ai i le nei savalinga. Haleluia, o tātou loa mo tātou mautinoa. Le tele o le mau whaalave, tele le mau taua, tele le pesi e solo o mea o le nei o langa, maise o tala e whapena o na wheawea e solo. Ai o le tangata lai iai le atua, lai iai le file mu o le atua. Haleluia, pe ona ma nei ai le upu o whamerita tuspa ia. Amu ia le whatupu ina le file mu. Haleluia. Awa e ta uai la tau o atali i ma whawhine o le atua. Amen. Whai o iaini lui tau o ni mea o lo e whaasanga iai. Haleluia. Peo na sau noa le au na le atua. O a lava mea e to ulu ane i o au tafa o a mea whainga tāma o le savalinga. Ia mau pea lo loto. I le ali o le file mu o Yesu Kiriso. Haleluia. Ia mau pea lo loto ia te ia. A wafa mai o ia lea na te au mai le file mu. O ia lea na ia tu uina le file mu. Fa mai lae mau fo i Jerusalema. Haleluia. E o mai lava le taimili nei. Po a lava taua o lo o whapena o na tutupu tauno le nu o le atua. Ai o lo o manuia lava ma saunga le mu i Jerusalema. Hallelujah. E pe ona whaasoa e fo i ele ona le tua, manisi fo i au na le tua, ma i lato uma o lo whapena, pena fo le fine a lise, a sa whapena ona iai tono le nu o le tua, o lo whapena ona iai al file mu, so se feta lainga lava le tua, e sawa i lava male, a whamani yanga le tua, e mena e manuia i o tato loto i le upu a le tua, awa o pe ona iai le nei afi, whai mai o le file mule o le atua, pe ona tato i loa foi, le winga o le ngo Solomona, le e whetalai ai
le fai upu le iwa wa fa mai fa uta o fana wina le tali imo oe o le tangata file mu lava o te patua ia te ia le file mu haleluya pe foi ona saunoa le ona le atua i le vaitaimi o tavita le tamao Solomona ia o le vaitaimi o taua le vevesi o le nu o le atua wa o le meanga le mana o le atua e fai e tavita le malu mo ia ona o le sawe i fe mai o le tangata ngalu le tau e toto lima ai whanau mai lona te li fe mai le atua o le tangata na te whaia se fale moa haleluya peila ona manuia ile loto ile nei ona o le upule o le file mu mana o foi a matou le matou te whaasoa tu i lunga o le upu le atua e tauona ia mau ai fo le file mu i so se taimi ia file mu pele loto haleluya tele mai le valta mamatina ia file mu le ia mau le file mu mai le atua haleluya papena ona fasaunga le mu na wa fe mai o le atua lava na ia tuina le file mu le i totonu o Jerusalema ia o fo ia te tatou papena ona saunia le atua lona lo pele Yesu Kiriso le fai mai o ia le li o file mu amen papena ona tatou ngawai pe file mu o le oli ai mese o le manuia o le loto ona o le upu le atua amen ia pauna o se whaasoa fo ia po se whaopopo e tu sai fo i mane upu le atua ia ai o le atu i tuina atu la ona le atua ia mo le whai wina tatou ta upu i le nei a uli man ia le tua whaftai le tina mo le whaopopo mo tatou porkalame ia mesi fo tatou ta upu ai toi silsilang e tusinga le ilunga skuina mo mono foi na tupu e lusu martou fe po lusu malima ona tara no mai le tele o le tuspa ia fapalangi le peace o le mo mono foi na tupu e lusu mal lo fai upas fun mana mana ona tara no mai le rest no winga e kuso le peace le fasa amor file mo le si uma faliwina o le rest le fasa mo o le malo longa o le malo longa o le peace le si nga fa le wina i le fasa mo o le manuia o le peila o le vainga nga re o manatu e fa uma tu tatu por kala menei afiafi ai fai tau le tusi le skieru le ngo fai tau e tina fast food to fe pai fitu ole ulutala ole mta upulunga i le fapalangi for my God's glory returns to the temple ole toi fainga le malu lea e se le malu nga fai le tua amin sorry nga fai le taimi o Solomona i le fina ngalo le tua ole toi fainga le malu lea na toi rebuild le malu i le taimi le anga o peonga i tu 𝚟𝚍𝚎 i le toi fatonunga i le tupu e toi fo i mai tangata o tawhianga i mai fai le malu ma fai le pā i Jerusalema o le fai mai le perfetta o skielu ma ko skielu perfetta le anga perfetta malu i tawhianga perfetta i le perfetta le skielu ne fai mai ua koe fo i mai le mamalu o le atua i tonu o le malu le mafuanga nga le nga fai mai no le o le atua pe ngo fai atu le amtanga o longa ngo foali i lunga o le langi o le lalo langi ne me tu ai ona au ai fai mai lan tala le atua i na ua au mai le fe au le perfetta e vaku i le mu o le atua fai mai na ia o ko fai le malu bo ko fai le malu o lo o no foali i le na male me tu wai o vai po a le tu o le ngovinga la o le me o te fia fa manatu ya te oi pe o fa ya ko le ai de Jerusalema o le tu la valen fetalai ya ta vita
o ke ngofo i whaavavau. E ui ana pe o kako kilo na i ne taimiringei. Awa tatum ta upo le whaungangana o le malo Israelu. Kako kilo la i Israelu, kaimingi Yerusalema. Ma ko ia e oso o i Israelu. E loko i se manu. Ko e kuranga na manu le ku wai. Na kako kuku maila i e tato vai kaimi mar kako wao onga ma mea umaia. To me personally, it sounds like ele o min kelele tua ile malu le fai lima i pe aku mai kako vai kaimi. Li ki o fai mai i tala tuspaia. Ele fia fio le tua ile malu e fai e lima. Nanga nengo fai fo i disi vai kaimi. Langa aka ko kuura i kuranga nga. Ele o ko ise malu. Ele fa leanga fo i e kale sio o fai malu. Nanga e o le foi kau ka penga ma to e kale se va ai se mea e ku i le anto la au le tua fai ma fio anga o le tua pe a waku ka ngaka o le tua e tapua i ma vi le kai mi mare kai mi ano minga la utala le ko fa ko e fa o mari por kala me le chai o le tua le nga fai a cha vicha le fa manatu i le nu o le tua Israelu o le tua e au vatua le file mu ia la cho ma fio Yerusalem mai fa vau le o sau le vaenga le lua fa mai ia le momono fa nga cho pero se ma lo fa peso ma valu kasi ale upunga ke mga fa o mai fa mai and the God of Israel, the Lord God of Israel will give Israel rest o le malo longa ai sau i le tusi a le eskelu o le malo longa le ka ku umai i o le malu le o le malu fai mai o le ngofo a li i ngau le tua ma le me ku ai o nga au me ku ai o nga au o longo winga o le kako vava ai o le fio le tua i tono le fali a le fesiri la ai va ai nge ya ISARAELU ile tino nge kaimi nge e do mos file mu pa ma fo kingo danga leo nga ma soka i mare ficha le ye o le sunga ya Vincent Smith e de kai ngo mar kau e do poras kaimi ko alu se malanga Israel a ole menene au kalongo ko ke roima malama le ye inisio tatu tamafa nau la esa ngaru ISARAELU ya le fu ngaru ai si manisi masang finga ISARAELU o le uka ko kilo aku makang fa ka uinga tana tuspaia fionga le tu mfitala nga le tu em faingo fa ilo fa pe ya kyo a fa yo e mai mo mai ai ke masangi i tangata ISARAELU nga ka le fa interview ka ISARAELU pe mongi la kala le fa ya che o le kar ko nga akor ka malo le o Benjamin Netanyahu o le tua a o le file mu o le nu o le tua ele o file mu per mene ma fo sa mo a kau mai ama vesi menga ka ko kulim ka fo esim ka fa mo lalum ka ku kaleli man ne angar ka malo le pingo fe ku i de version ke ngi orang ku puanga ku punga mai ka vika ku punga mai des ingo yucha ingo pinga minga or ka malo na dia ia o kangaka o le kua inga ne e pe o whako le onga o le file mulan tangata ISARAELU a whaifo ise leo ko i leo langa lako a o le a mei o fika o le file mu o le fika a kau mai o kau ia i file mu kangaka lau kele o le file mulan tangata ISARAELU o le whako i lalo le fili ia ISARAELU lava i e le kingo ngi ko i lalo le fili e mauai le saolotonga mauai le malolonga e mauai le file mu e mauai le mecha o le saunga le mu o le nu o le atua ko am fain ko hongi ska ka mu o le atua o maranga ko mu o le atua o le fesili fa fenga mo o le file mu nga leo mingo i ISARAELU mai maka me ka sankia ngi le ko kisira fia le kawale e fa ko i lalo ia ia le ngu lea matangata ia le au Hamas o le vaso foi nge ngi ngo mafa so ma ficha o ngafa ko au doa o le au Hamas e le o se ngau se va e nga vuilele
pe o se kengi po se whaala pokonga. Whai mai al tala fita o le mea whinga kāre i le kaua ISARAELU o ngā o le aua mas o le MALO o le mea o le kingdom o le MALO i whakasi matangata. Nanga minga nana o tana ne kau tana tia to o wha o mai le whangangana o le MALO ISARAELU. Nanga o ISARAELU rau e vai ai, rau wha kingo mai a ISARAELU kai mingi. O ngā o le kau ave se mai fo e le media ia tātou ngai kako kilo ko karo whai ko kelo kaka mari liu kaka ele mari liu o ngā ISARAELU. O mene i kau kako mana mai o ISARAELU o le action muri a lai whai ISARAELU. Pada o le mari liu o tangatali ko kongo lavo o le whainga maro lea ale awa masi ko kongo kasa e mafua mai lavo ngā nātou. Mafua mai lavo ngā nātou. Nanga e anu nanga ese le media rai sa mai ruma. Ese le kala mongi ai ki arupe ai su e kua. Ai mese fo tangata la vai ko kongo ISARAELU kai mingi. So e kua inga na le media fio ki o tangata ma pada nga maka mai ai ala to. Ole mena e fa uma toi por kala me nei i tula le afiafi. Kako kilo le faunga ngana le MALO ISARAELU. Kako mai kau ko ISARAELU. Tato tilo nanga i oi macha ISARAELU. Ole wati ISARAELU. Nanga ele i fai mai se si le tua se fai ama ko manu fai ma ko mo ka le ele se filifilinga ISARAELU nga kupuai. Ele se filifilinga tangata ISARAELU nga kupuai ole tua lava ngai ia filifilia ISARAELU. Fai mai le tua ya Mose fai yaku i le ngu ngai ki aru mai. Ola ko oro umu. Mau kangaka o le la tua. So nga finga ngalo le tua feso nga ngu ila langi ngai. O le anu nga finga ngalo le tua feso nga ngu ila langi ngai. Se ka mai ai uma mea le tua. Ale malama la ka ISARAELU. Male ngu o le tua, male plan le tua. E ki tango fai kala ISARAELU ma fai kala o makongi e fai a kuo pokalame. Ma au ngane tua le ku marosi mo ISARAELU. Ai malama i fuanga le tua. Kolus fulma le iva 𝚟𝚑𝚎𝚘𝚎 o le fuanga le tua. Nga fa se sela ia nisi to teleonis. Fa mai bole ko ya ngar fe ngai tua. Ka fa fe ka nga ka mo fi fa le ngar plan na le tua. Ale kolus fulma le iva nga tusia o le fe ngai tua yo tusia le tua. O le fuanga poto le tua. Mo oe ma uinga ia maua kako a fio mai Yesu fai mo fio un kako lo le kala ya Yesu pe kako mana malama i le tala i le tua malanga fia ngai rona nu o ISARAELU. So le mena le pe mo fai atu kako ka ngo fia mata i tu nga yo ia le tua male fa ngai ngai le tua longa ngu mong kangaka au ka ki kilo i le negative side of things para ka ke va ai le fa le nganga marka ko kilo ye ingi ke we fa pe mai pastor la de ka kala mai fa fe ngai fa mai fa le nganga o fio ki kangaka aka ko mana malama i le tino au mai le nganga o le tu le poto ye to e ke mana malama le ye pe o kala masanga maka mai ka san ke ngi o ke le ka nganga kupu men me ISARAELU ve vesi do pa pe ngane me nga hit tsaile la lo nangi 2 or 3 years ago ngai ki si la fia nga hit tsaile la lo nangi le COVID nga pa ko viki ke i makaka i runga malanga uma kaka na langa uma le langongo kaka ke vai e u fa sa fa ku ya online kai lua se lau course se lau fa se lau members an ma ko e kale sia pe fa ko online ai sia bola langa umongo mewa fa ke i mai fa pe ngana me o 𝚗𝚑𝚑 ISARAELU kai mini a oela ma o le tanga te mana malama ile tua ma fufuanga ma le tusi pa ia le tua ka ka ngu fila ma te tu ISARAELU ma o wina ye o ma o se fe au tau le o mai ia ka ko ka ke maua le file mui me uma le ka ko o langa fo i ngi sila sa mo uskari ma le ku nga ki so i fuai mai e wa mai me pi le yang i ka wa kele
o le taua o mafaufaunga, o le taua o le tino, o le taua o le vaai, o le taua o le whaalongo, o le taua o le whaangau pe ngau whaiaku, o le kaua o le auloku, o le kaua i le vāuso ma tua whaafine, ma tua ngane, o le vāo mākua ma whaangau, whapere o tana noa tuspa ia. Ai ke maua ma o maua le while mu, pe a whaafio le atua i lau mauta, whaafio le atua i lau whale, whaafio le atua i lau tangata, whaafio le atua i a te oi, ke maua i le while mu, whamela ia o le malu, o oe maa o le malu malu o tako kingo, o le malu malu e fio ai le anganga, o le malu malu o le atua. Ai kangola e au mai e mau kingoa maka ko mau kingoa kako o malu malu o le anganga, o malu malu e fia fio ai le anganga o le atua. Whamene o le atua le kusia le skielu, a whai le whalenga o lo ngofo ali inga, ma le me kua i o vai, kua i a o le atua, wa iai ngā wa fio mai le mamalu o le atua. Pe mei koe au mai le mamalu o le atua i ko kongo le malu o le atua. Ke mai whailoi atu e wha o mai ka ko porkalame i le ngeia fiafi. Ai wha fio le atua i ko kongo oe. Wa e koe au mai le mamalu o le atua. Wa koe wakule mamalu o le atua. Ke roe mamalu ngau le atua. Ngai ufi e ka kou i lea kaimi ma lea kaimi. E ui anga ke le whawhita au le luk i mai le ao, luk i mai le pō, luk i mai lea kaimi ma lea kaimi, luk i mai o resi kaimi. E le lu ia o e niskanga, e koe lu ia o e lo makua, e koe lu ia o e le koe inga, e koe lu ia o e da ua whawhinge, le si o whawhinge na iai. O kas kau lui. E koe lu ia o e lau whanga, e koe lu ia tātou i ko kongo lava o kako a inga, ai te mana whailo e toi, o le leo nga malua le atua. E vai mai ange, a lai ka utulou lapa. Kulou lapa uma koe le, porkala menita e au. Anei kula. Mai a sauri nius pa whaingai whalongo i nius a likio. Pe o le, ia le nius a likio Samoa. Whai mai. O lesi kam alon likio Samoa, likio Palangi. Whai mai o lesi whair verso en kia ungi. Sa alu ere kangaka i resi piko ako o kirangi. Nga alu e kālanga ofe. E kākulanga ofe. E vidi mai whapea i se whamkwa i ala saua. Ala saua ere kanga pepa tuloua. Ala saua ere kanga pepa. E kakala akur kanga pepa. O rei konguris kanga pepa. E kakala akur kanga pepa rei kongu. Ai mua vai e kure ofu. Tuloua. E saua male lima o kangaka. Saua male lima o kangaka. A mai ai le tua e tia. Ufafkai e koe leli. Ala e ave meira kwa mani. Whaftai le tua i lau leo mamari. Whapea ka koe ringi me whapea ko kupu inge au kirangi. Nele whaka umak foi 2 days ago leng whai mei. It's about 20,000 worth of damage lenga whaleanga i ka mikire shopia mangili. Kele o whasio tangata, kele pule leola, kele o sawhainga, kele la ngā oi. Ai vai e le mele i ka kou le whanau mane nu o le atua. Ngā lava e malu pui a oe masiau whanau. La lava e maua e oe maa ule while e mu i whafo mai mea ia te ma te wha manatu ia te oe e whaunga ngana o le malo ISARAELU le nei tai au toi invite le atua ia te oe koe au waku le po i kongo lo whale toi a watu se vi inga o le atua i tono lo maota le au Kirifiano e mese fui tātou nei whai mewa tātou talia Iesu ka aka whaola inga a le tere o tangata whaola inga e ringi na ko loko e whai a tai au ma le fiafi ai toi mai le atua i to tono oe. Toi watu le atua se toi pese se vi ingo le atua i to tono lo maota ma lo lao. Se toi whaku mau le atua o le atua e whaava mau i to tono lo fale ma lo fale. To tono tatu ta vale. Whatu lau whanau le worship team. Be careful ko pese kai kongo ko ka vale. Ia wha fio ai le atua i onga vi inga. Ko mele ko ke pese mai nesa. Ai la ngonga i la uloku. La ngonga ka ngaka le wha unga. Ai sea, langa sa wha fio le atua ia te oe mau. I lo ka kova i aso. Anga le lei mai le atua mfisosoani mai le atua. Olo ia te oe mau le file mua le atua. Pea whaia ia te oe mau. Le atua o le wha vavaku. Le atua o le manu malo. O le atua na te le tua oe. O le atua ngā fola mai e le atua. Po wā lava ve singa o ame umalava. Whai mai le atua. O te iate oe iaso umalava.
I will be with you always, every day, every time. E ia ke oe lava le tua, ia tātou lava le tua. Menga e lei po le alo mai, po le alo le lava, ma kongi e fika pe ngofetu la umoni mau. Ai au mai e le tua le malosi. E vakua e le tua ia te oe le poto. Vakua e le tua ia te oe le ata mai. E te ngalu e mkako ngalu e. Ma whaatau muina le wala aua le tua. Remember, it's not your calling, it's not my calling. It's his calling. O le wala aua le tua e lo soifua. Malo tātou wola. Ia rofangia le tua, ia oe ma ufa manuia te le atu le tua ia te oe. Me se lava le o lo mai moa mai. Ma ufa se taime te mai moa e pe kanga share tātou por kalame. Ma ufa se taime te mai moa ai. Toi whauru fale le tua ia te oe. Whauru fale le tua i lo fale. Whauru fale le tua i au fufuanga. Whauru fale le tua i lau taavale. Whauru fale le tua i lau pisingisi. Whauru fale le tua i au tonu. Whauru fale le tua i mea umalawanga o le tua nga, o le tua o filemu, o le tua o le manolonga, o le tua o le manuia. E te manuia, in tatou manuia. Father, we thank you so much. Thank you for your word. Thank you for the help of your Holy Spirit. Whawhataitele Yesu, lau upulelei. Whawhataile tua i le whaungangana o le malo lea. E whapenao na whaamatala e lo wanganga. E whaamapenao. A macho loa le tāua o fufuanga na whaamata mai e le tangata e totasi, whaamata mai e le ainga, ma whawaile nuu, whawaile mano, ai maise le tua, le o mai o le tala lea oe, le o mai o lau fufuanga lea, o lau mata isau, o lau tonu na whaile i o whetalainga, lea ua macho manuia. Le ie o le mātou te talo, le whaungangana o le malo ISARAELU, aua lavani i mātou ngalo ia mātou, lau nuo ISARAELU le mātou te talo, o tangata, ai meise le ie o lau whasino manga, o au whea ngainga, ma au whetalainga, o au polo inga, ma au tula whono whamasinonga, e o mai le ie lo mātou wola. Ne ia awane mātou maua lo le manuia, mātou toe tutum whasanga tau iau fufuanga, mātou toe tutum whasanga tau le ie i lau whetalainga e maise, o au polo ka lame uma, o lau fufuanga, o lau mata isau, o lau poto, na mafu ai o na iai, le tusi lea, le whenga ngatu ai, ai maise fo i o le whaunga ngana, o le malo ISARAELU mautangata. Le ie, whamanuia le tua, na tō umana vailunga le polo kalame ne nei taimi. E mese nisi o le a mai moa ma mata i se taimi o i luma. Le anganga pa i o lau fi o le whaunga mane mana na tūsi ai lau upo ai mese le whaunga mātou te fola ai, wha matala ai sili. O na wha manino ma wha pupula ma wha iloa atili. E le musunga mane mana le ngā ruenga lilo lau nganga pa ia, wha manuia o tangata, whamanuia le ala leo le Global Kingdom. Ai meise foi le ie o lau auna ia Pastor Mike Masara ma le whanau. Whamanuia le tamai ana tinua, meise foi o lau auna talo ma tapua i mai le ie Freti Matise. Ai meise foi o le kāresia le loftu noa, manuia i maua, ma le kāresia meise o ainga. Whamanuia o auna, whamanuia o mātua taitai, whamanuia uso au auna, whamanuia le ie, i nātou e ona le nei whale ma le nei whanua. Whamanuia i maua le atua le nei afiafi. Polo kalame ma vaenga o tutoi o le nei afiafi a meise o le nei weekend le ie. Lafo i atu i atu oe manuia i mea uma. Whabangalo so mātou se whawhitai i lau upu whamanatu mai. Lau while mo, lau malo longa. Ai meise o lau manuia i o mātou tangata. Whawhitai tele Yesu le lei. Whamanuia lau nuo ISARAELU le atua. Whamanuia tama whanau. Sa moa meise le larolangi atoa. Whamanuia i mātou uma le nei afiafi ono o Yesu. Amen. Amen. Ia, i ia le tua. Lofa tele atu ia ta oe. Whamanuia tele atu le tua. Whafte tele ilo taimi tā ua. 40 to 45 minutes or probably an hour now. Ia halu lo taimi. E te whaalongo ai le tua. Ai me so por kalame family te la tule tu ya so mo so avanoa ka mo share tu tatu por kalame inisi ia family ina fo inisi family te la tule tu tatu felo ai ve so mo fa time. God bless. Shalom.